Hari inkuru zimara iminota mike zivuzwe ariko zigatinda mu mitima y'abazumvise. Umurenge wa Gahunga mu karere ka Burera, abaturage babyukanye inkuru y'akababaro n'amayobera. Umugabo witwa umusirikare yapfiriye muri kasho ya polisi mu ijoro rimwe gusa nyuma yo gufatwa. Ijoro ryatangiye nk'andi yose. Ubundi ibi byatangiye ku cyumweru tariki ya 15 Gashyantare 2026. Inzego z'umutekano zari ziri mu mukwabo wo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge. Ni igikorwa kimaze iminsi gikorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, hagamijwe guca intege ubucuruzi n'ikoreshwa ry'inzoga zangiza ubuzima. Muri uwo mukwabo, umusirikare yafatanywe n'abandi bagabo bakekwaho kunywa no gucuruza inzoga izwi ku izina rya kunja. Uko bisanzwe bajyanywe kuri sitasiyo ya polisi ngo bakurikiranwe. Abamuzi bavuga ko nta kintu na kimwe kidasanzwe cyagaragaye kuri we igihe yafatwaga. Nta n'umwe wigeze akeka ko iryo joro ari ryo ya nyuma abonye. Mu rukerera rw'akaga n'amarira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, bagenzi be bararanye muri kasho, bazindutse n'uko bisanzwe. Bamwe bavuga ko bagerageje kumubyutsa ubafatanye gutangira umunsi, ariko basanga umuntu yamaze kwitaba Imana kera. Abo bari bari kumwe bagize ubwoba ndetse bahuruza n'abashinzwe umutekano. Bahise bamenyesha abapolisi bari bari ku kazi. Abapolisi binjiye muri kasho bagenzura uko bimeze, basanga umusirikare yamaze gushiramo umwuka. Inkuru yahise kwirakwira mu murenge wa Gahunga no mu bice byegereye aho. Bonshi bibaza uko umuntu waraye ari muzima ashobora kubura ubuzima atabona ubufasha. Polisi nayo yahise igira ikivuga, uko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Abakunzi yemeje aya makuru. Asobanura ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko nyakwigendera yari asanzwe afite ikibazo cy'umutima. Aho bagize ati ku cyumweru nibwo umusirikare yafatanywe n'abandi mu bikorwa byo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, cyane cyane izwi nka kunja. Bajyanywe kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo bakurikiranwe. Mu gitondo abo bararanye nawe babwiye polisi ko hari uwo bari kumwe wamaze kwitaba Imana. Abapolisi bagezeyo basanga yamaze gushiramo umwuka. Yakomeje avuga ko nubwo iperereza ry'ibanze rigaragaza ko yari asanze arwaye umutima igihe yafatwaga, atigeze abitangaza cyangwa ngo abibwire abamufasha. Umurambo we wahise woherezwa ku kigo cy'igihugu gipima ibimenyetso bya gihanga kugira ngo hakorwe isuzuma ryimbitse rizatanga ibisobanuro birambuye ku cyateye uru rupfu. Ni indwara y'umutima yamwishe cyangwa ni ibindi byihishe inyuma? Nubwo polisi ivuga ko ari uburwayi bw'umutima, hari abibaza niba ari bwo bwonyine bwaba bwamuhitanye. Ese yari amaze igihe arwaye? Ese yaba yarigeze guhabwa ubuvuzi bukwiye? Ese gufungwa byaba ari byo byamwongereye iki kibazo? Ibi byose ni ibibazo iperereza rizasubiza. Inzoga zitujuje ubuziranenge ni ikibazo gikomeje gufata indi ntera. Uru rupfu ruje mu gihe polisi y'igihugu iri mu bikorwa bikomeye byo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge hirya no hino mu gihugu. Si ubwa mbere inzoga nka kunja zivugwa guteza ibibazo by'ubuzima. Hari zivugwaho kuba zirimo ibinyabutabire bishobora kwangiza umubiri, cyane cyane umwijima, ubwonko ndetse n'umutima. Umunsi ishize Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu barenga 400 baganye amavuriro bazize ingaruka z'inzoga, aho 28 muri bo zamaze kubahitana, abandi zikabateza ubumuga burimo kutabona ndetse no kutumva. Iyo mibare irerekana ko ikibazo atari cy'amategeko gusa, ahubwo ari ikibazo cy'ubuzima rusange. Umuryango wasigaye mu gahinda ndetse n'akababaro mu gihe iperereza rigikomeje. Umuryango wa musirikare usigaye mu kababaro, gutakaza umuntu mu buryo butunguranye kandi utabonye amahirwe yo kumusezeraho ni igikomere gikomeye. Abaturanyi bavuga ko yari umugabo usanzwe mu buzima bwa buri munsi, utarigeze agaragaza ibimenyetso by'indwara zikomeye ku mugaragaro. Ariko se hari indwara zishobora kuba zihishe mu mubiri w'umuntu zikamutwara mu kanya gato nk'ako guhumbya? Ubu amaso yose ategereje ibisubizo bizava muri ibyo bimenyetso bya gihanga. Ni isuzuma rigaragaza niba koko indwara y'umutima ariyo yamuhitanye
cyangwa niba hari ibindi byaba byaragize uruhare muri uru rupfu rwe. Mu gihe hategerejwe ibisubizo bya gihanga, uru rupfu rwongeye kuzamura ibiganiro ku buzima bw'abafungwa ku bijyanye no kumenya amakuru y'uburwayi bwabo mbere yo gufungwa, ndetse no ku ngaruka z'inzoga zitujuje ubuziranenge. Iyi nkuru ni isomo ku muryango nyarwanda, kuko inkuru ya musirikare Jean ni inkuru ibabaje ariko kandi irimo isomo rikomeye. Inzoga zitujuje ubuziranenge zikomeje guteza ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage. Ni indwara zishobora kuba zihishe mu mubiri w'umuntu, nazo zishobora kumutwara atiteguye. Ese ruzatuma abantu barushaho kwita no kwisuzumisha hakiri kare? Ibisubizo by'ibibazo biri mu minsi iri imbere, ariko kugeza ubu mu murenge wa Gahunga haravugwa inkuru y'umugabo waraye ari muzima ariko bugacya ubuzima bwe burangiye mu ijoro rimwe aguye muri kasho ya polisi. Byumve ni kwizera niko nitwa. Iyi ni Tohoza TV Rwanda.